Zonke sikhulekele ecele Nkosi. Siyabonga baba egameni lika Jesu. Egameni lelingedulu kwemagama. Alikho ligama emhlabeni lelifana nelakho. Onke madolo ayakhothama kulo. Donke tilwimi tiyavuma kulo. Dithi Jesu Kristu uyinkosi. Nanamhlaba bekusihlwa sithi wena nguwe wedwa lo yinkosi. Uyabusa emhlabeni. Nanamhla sibabata wena Nkosi. Sibabata nemandla akho nakulenzayo. Siyakufa uNkulunkulu ukuthi unathi la egameni lika Jesu. Qhubeka babe nanamhla ngenceku yakho usiphe singwa sanamhla uNkulunkulu wethu. Ngegama lika Jesu Sathane nemadimoni nemadevil osiphi akanamandla ekuphazamisa livi lakho manje kulesikhathi egameni lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi umuhle uNkulunkulu wethu ngegama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Sanibona libazalwane egameni lika Jesu. Kuthula mawe semdini kaGasa ngegama lika Jesu. Oqala abazalwane ngicela kubingelela inqeku kaNkulunkulu lethi khona phakathi kwethu. Amen. Iphicila lenkosi yami uJesu. Lethi uve kahle umlayitelo. Kwekuthi gijimani umhlaba wonke ngihambise lo mlayitelo. Kuthi wonke umuntu longakholwa inkosi uJesu uye kufenwa phakathi. Amen. 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 So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngoba ngithiya nesibongo sami. Ngumntwana kaNkulunkulu ngisizisiwe ngiyamthanda Jesu. Wangenda ngahlangana naNkulunkulu mayibonge inkosi. Amen. Alesi sikhathi bazalwane siye singasa qonzi kwekuthi singayilungisa njani inzaba yethu. Kodwa uNkulunkulu eqebile nesihawu sakhe nguye lo wendako akusithi lesendawo. Mayibonge inkosi. Amen. Jesus. Ngaba ngilomuntu lode bazalwane. Ngawuthini nje ngathi order noma ngawuthini. Umuntu lode into kahle ngiye nje. Ngicela kakhulu ukuthi uma sekusikhathi saNkulunkulu kuvele kunamathele. Amen. Kuloko uNkulunkulu akushito. Mayibonge inkosi. Amen. Kodwa kunezinto leti emphulwa uNkulunkulu manje nzambama enhlitweni yami. Kwekuthi ngathi wena mnguni njengoba lebaningi ngabathi nceku yenkosi. Kwekuthi sikhona la uNkulunkulu uvetile. Amen. Amen. Lokho ukuthi akutiwe la injongo yokudala kutofakazela sive sala kaGasa. Nikhona bazalwane. Ngoba nangathi angishumayele nyalo ngokhohlwa. uNkulunkulu bazalwane uma aletha lo mbiko kimi ngalo mzalwane la ulethe ngayo ufike wangitshela kahle ukuthi ufuna kuhanjwe kiwe kaGasa ngoba ngidalwa kaGasa kuyofakazelwa abantu ngaJesu. So ungayithathi nje lula. Ithathe serious. Lokusela sishumayele ngoni sendiwa ukuthi lobufakazi buvela ngenxa yemandla esu. Amen. Kushunyelwa izwi leliqiniso bese kuvela bufakazi. Buvedwa yini bufakazi? Buvedwa kumla uNkulunkulu akusenzise khona. Ngoba iBhayibheli lithi lokholwa inkosi uJesu. Amen. Amen. Uyendlula ekufeni angene kuphi? Ekuphileni. Sitosho nje nakuwe ukuthi nawe ungangena ekuphi? Mayibonge inkosi. Ngale bengune kwaku 1991 April mhla Jesu efika empilweni yami. Ufika Jesu empilweni yami bafana basekhaya ngakhuluma nale genge lendvuna njengami. Ufika Jesu empilweni yami senibeshlulile bafundisi.
bashwelile nalabakhuleni bevemisakadweni naku TV begumbi bafikile bashwela bangishiya nje. Bahamba bangishiya nje. Malibonga livangela uNkulunkulu. Labathumile nalabangakathumi. Ngishido itolo ngathi impilo yami yayiqala esontweni. Ngijake ecetha isikhathi bazone la ekhaya kaGasa bafuna nga10 bese siphumile. Amen. So ndakuhlonipha kakhulu iBhayibheli sihlonipha amakhosi ethu mayibonga inkosi. So ngitosho nje ukuthi angimangali ngona ngibona umuntu athalalisa ngamthathi Jesu. Nanginjalo na. Because nangikhulele esontweni ngikwathi ukuhlabela kwasesontweni nelikwaya lami esontweni nginethi intombi yami esontweni futhi esontweni bathembe mina ukuthi ngishumayela ngqono esontweni. Sathi singadibana emlinzelweni wekufa ngoba lapho kwayimix up basukume bosindiswe ngale target cards yeva lemva lebo91 labo bangathathu ngale target cards bokunethi insizwa lethi thingaphendula bose thamba so ubone ukuthi sisinva liqobo lithi mathi khuluma ndikhuluma ngathi tinemalwimi vosiyanibekelela abazwana nekameli la Jesu ubone lokuthi abadlali lento labangiyo ngikuthi nayo bathi kwaqina la ningamshayi angithanda ukuhluphwe abantwana nolaka kakhulu mayibonga inkosi kwaqinile la bazalwane kakhulu empilweni yami kunomfana lokhuluma ngerecord la empilweni yami ngangengumphuli wemarecord. I remember 1993 kungiDisemba ngawa enkosini. Ngathi nangiwile enkosini ngaqhubeka ngashwela ngiwile enkosini. Ngiyakiva nje. Amen. Ningana kulomntwana maniswane uyakhalva buhlungu. Nakanibela ubuhlungu anikabuva manje but buyeda bona. Hallelujah. Amen. Ngawa mnguni ngawa enkosini kubhlungu enkosini mina nje angihlupheka umuntu nakavula umlomo nguva kanye ukuthi uyakholwa noma uyalingisa. I'm sorry for that. I'm sorry for that. Because ngawa ngaku experience kutshela abantu ukuthi usindisiwe kanuwi. Ngithi ngicabanga ku reverse mpamba ngibuyele ngikhumbule ukuthi mhla ngiphenduka kwakusebusuku midnight kufika Jesu qathatha sengihlule bonke abashumayeli wathi okhuluma nempilo yami ngalala ngilihedeni ngavuka ekseni ngikhuluma leki language abaqakeka ukuthi kwendekeni abakithi ingane yami njengoba ngishito la itolo daqakeka entonge ngenhlanhla dangisaba tonke ngoba makungene Jesu kuba nemehluko basalona awustruggleishi nawuna Jesu angikhulumi ngetinto esonto mina ngikhuluma la kungene Jesu ngayekela izayoni yakithi ngithanza ukuthi ngafika bathi sokufikile mthiyana ngangifika sekutawusa hlabele kanye tonke tingwadla leti besiphatha ngihamba nato tonke bathi kwafika Jesu ngaqabana nebaholi bami enkosini bangitshela bathi lento loyikhuluma kayikhulunywa la ngaphuma ngingadi ukuthi ngiyaphi Jesu sekafikile wayingikhuluma lokho basalona ngiJesu lokutha kutofakazwa la kaGasa ngoba akhona emavangeli bathi mina ngathola livangeli hayi lesisu kodwa livangeli ngembuso kaNkulunkulu. Haleluya. Lengathola kuba senhlitweni yami ukuthi uma ngihamba nalabantu abebafati nemadoda uNkulunkulu angiside bangapheleli la tandleni tami ngoba kuve kumithiswana mnguni emasontweni ngabona kusupha bendeje babone baneticket letitse nemaduku manje bangaruthi bangaphemi bateqine mntawubona munye mithi hayi asengikhuluma phela bayamitha
njengoba ngila nje kunalotele letinsuku letiphelile utele usuka khona ngoba sathana akasimfana sathana yangu abafana bami ngitakubamba ingodla lesinzisiwe mfana wami usinzisiwe utawuqaba uthi ilanga linjinjile njengokusho kwalomfana ikubambile ingwadla uvuke ekseni uthululekile uhappy my father my God uhappy ungathi kushaya emkhayeni kwengwadla kukubambile ngoba emhlabeni kunengwadla lensikade nengwadla lenfuna letinto letoti yabambana ngaku experience amangiwa mngune enkosini ngwiswa ingwadla ngaphaphama ngo-95 inkosi seyibisela athi ndodana ngishiya ingwadla lesindisiwe endlini kami ngabuye eNatal sengibuyele eJesu Jesu wamuhla athi ungabuya ungenaphi kule ngwadla lo yakuyo into le yangisitha Josepha ngabaleka angiyanga erumini lami ngoba ngishiya ingwadla lesindisiwe le rumini lami anyamalala 3 days ngikipitile kuyakipitwana ngikipitile ngayisoma ngelibhayibheli yangana athi mangibuya ngafika ngayitshela ngathi lalela ngwadla kube bowusindiswe mbamba bongeke ungane phasesahla ngaleso sizathu kwami nawe namhla kuphelile kwami wathi uye webafundisi ngathi angiyewanga abafundisi angikadibani nemfundisi kodwa ngidibele na Jesu lo buyisele indodana thutha indodana kubuyele kimi wabathi uyabakithi uyakusesi lomkhulu yomangala wathi sesilomfana ngasindiswa usindiswa mbaba ekhaba manje singasindiswa ngizindiswa mbaba yasala lengwadla kuse kube namhlanje lenye lebesijimisanayo sihlabana naye ku crusade yathi yangibamba nganyela ngoba ngisizwa ngihlale ekhaya lami ngingedwa ngishithi to ngaphumela ngaphandle ngawasha libhodo ngaluwasha libhodo lilanga laze lakhwela ngaluwasha ila endlini ngishela nje ithi tengo call moya wabo wangishela wathi ingwadla le ngiyakutshela mina udasho uthi watshela ngomnye umfowabo kaMthiyane sakudlala ngaphuluka khona ngalanyelwa lenye isizwe seyifikile yathi kimi yebhuti manje la endlini kwendeka ngathi khuluma naye mfowabo ngisabuyela kuleli bafana bami kuyawiwa enkosini angikusithe nje sizwe liphayiphe la mfana wami lithi uma umuntu ufika kuKristu isidalwa esisha ngithi shola okwaqala kuyadlula phela lokunjani point number 2 because mina ngumelusi mina baba ngisepastor ngumelusi number 2 athi sesezweni lakhe encwadini yamaroma Paul nakabhala uthi kusemhlitweni yaNkulunkulu kuthi bonke abantu bafinyelele ekulatini liqiniso basindiswe bese ndlule lobhalako athi ngokusindiswa kwesishoni sinye kunenhlokoto lenkulu esizweni so ngifuna ukuthini bhuti ngifuna ukuthi mfowethu thina labasindisiwe akusasithi lophilako ngoKristu lophila kithi ngaleso sizathu uma lizulu lithokoda ngokuphenduka kwemthumulo nathi siyathokoda ngoba thina sasibantu sasingemaKristu Kristu ufike wasiniketa sibongo sakhe ngangasabi wakaMthiyane ngangasabi izule njani mvakashi siyawetana mfowethu siyawetana mayibonge inkosi ngoba uNkulunkulu ulanza umventa walanza umshangana walanza libhunu walanza limgisi walanza liGerman walanza likhalathi wahlanganisa ndawonye wathi akusasitotive kodwa sesive sami
Akusawona emaswati asasilo kunye kodwa laba sebangamaKristu. Therefore simunye kuKristu. Sukela namhla bhuti nakusindisa umuntu ujabula. Ngoba ungakwazi ukuthi awuphambana noNkulunkulu wakho. Amen. Amen. Lithi mehluko phela livangeli bazalwane. Livangeli nemehluko bazalwane. Livangeli asitshathisa ukuthi uyajabula. Sithi sesishekule sesibavangeli ngoba mina ngikushela namkhulu uma ngiphenduka ngangumvangeli vele. Ngangumvangeli vele. Angimnyanya kabi umuntu odla sona. Bahlupheka abantu abasha ebandleni ebengikhonza kulo ngoba ungasudle sono awuhlangene nabo. Enangidibana nawe uyabona vele ukuthi angijabula ukuthi ngimubinyana. Nangidibana nawe uyabona vele ukuthi ngoba ngaveta leshewu nomnyozo wayabishop wami wathi hey lo baba usikhonisa kabi because ngangadlala. Inkinga ke yemvangeli yinye, umvangeli akafundziseki. Ugude bavesini, ugude kumoya, ugude nangekhuluma ngetilimi, but ngathi wasihlale phansi impilo yebungcwele iyaphilwa. Thanze sitha sakho njengoba uthi thanza wena. Usithanda usithandaze umvangeli akafithi lapho. Because I was the evangelist. Then uNkulunkulu wangisita. Namhla ngithatha Tony like never before. Ngifuna engosini. Sanibonani bazalwane. Amen. Otherwise ngangethi la kakhasi. Ngathuswa ukuthi uNkulunkulu ayokhuluma kumfana. Ngingumpriest imhlete ethempelini. Yebo myabo eli ukuthi nenkingi. Noma bazalwane kukhuluma kwaNkulunkulu kuyimvela kancane kodwa uNkulunkulu uyababona benhlitiyo yakhe. Afika namathele ku. Imvela nje lomnye sesakhuluma la. Athi uNkulunkulu ufika kunenhlanhla sesi. Hayi indlala ukukhuluma kwaNkulunkulu. Into lenemandla hlisuka ukukhuluma kwabafundisi. Kunemandla. Kanantaba mntanami ngathola nje abemunye. Thina umtholile mntanami umlethe la kimi. Umyesaphi? Umyesaphi kuyo? Ngoba umfundisi akadange endela umuntu umfati. Umuntu lo endela umfati uNkulunkulu. So umfati akavele esontweni. Kodwa umfati uvela kuNkulunkulu. Yeke leni ngihamba ngalesihlanu. Ukuba lesikhathi abantu bakasa besiphila kahle besitawuhlala phansi kude lebekade uphuma ngathi uyamfuna Jesu la. Ngoba idouble lapha yikho. Noma ungahlakanipha kangakanani ube ngiclever wokuqala idouble lapha yikho uthi lobhalako asihlale phansi sithethe indzaba. Uthi noma tibovu kangakanani yena. Xa uthona besingafuma kutokhamisa embi kwebantu sinethishe kuyasijabulisa lo. Bonke abantu bazithile bazolele bakhuluma ngetilimi basesithandathini. Kungena sonke nekuthiwa abantu abami funa nikhulume ngetilimi anganoniva sathana. Wena ubhizi lamaseko lamashabane lakarabara. Uyakhuphuka. Bathi kunemfisa mhlumu. Umona netinhlebo nako konke kusashika phakathi kwethu. Angitholanga mina lo. Efese utshela ukuthi uNkulunkulu loniketa bonke kuze kwakheke libandla. Wathi bakhulunywa ngato uNkulunkulu akukhulunywele ukuthi kwakhiwe libandla. Lokhuluma akube khona lo umshado. Umuntu awukhuluma kungahomshi umuntu thola. That is the word of the living God. Nje ngibabhlungu zayo ngoba ngikhona ukukhuluma ngathi. Ngiyafuna nami ukuqhama bazalwane. Ngiyithatha iTV iyakhulunywa lapha. Bathe ngibhala phansi lamagama. Ayikhulumi lento, ayikhulumi. Ayikhulunyiswa ngumuntu. Into le yenda nje dukisa ibandla laNkulunkulu phase ngomasi. Sitovusa insali. Athi umhlabelele vusa insali.
Umbona gitsa nathi umkhaza sekahlokoma ovela utshela ukuthi akusiwethu sine sithi umkhuba lo njalo Jesus sithi umkhuba lo njalo noma ungaletha umngakho mboni nceke yaNkulunkulu ngokhonza naye ngeke ngivuke ngimbambethe ibuni never Oh my Father. Kuze sithandazeni bazalwane. Bese kwanele nje kumele ngithi abantu kumele bethe Jesu manje. Because kwanele bazalwane na clever izulu liyambamba. Let me tell you a secret. Bible lifunza kakhulu. Bible lithi Jesu nakabuya Jesu. Bonke labafana naye batambeka. Bonke labanjani? Bonke labasesonweni lamthiyani. Bonke labasesonweni lemnguni. Labafana mhlazane bonakala. Bona batawufana. Lithi yobathatha kuwo onke amagumbi amalomhlaba. Bamhlangabeze bafile. Listen carefully. Hayi bonke kodwa labo labathe baphila emhlabeni ngathi imlo yaNkulunkulu yembuleka kubo. Njoba bingambuleki kuwe usengotini mdaka baba. Ugijima ngalesinye isivinini ujake kufeni kwaphakathi. Sekakhona umphilisi. So don't make a mistake. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngangeke ngisindiswe bazalwane. Sindiswe ngangenyanya. Ngangeke awusoli manje. Ngangeke ngisindiswe kodwa uNkulunkulu bazalwane. Umhlaba ungaka. Ngiyabeva abantu abathi ukufika eJesu kubo uma kufika eJesu manje solo nje ulive wathi isihlahla sakhe simfona ukuthi ufike eJesu. Mina mhla ufika kimi. Kwasekuseni ngavalelisa even kuma friends ngavalelisa afikile eKristu. Lo namhla uyangixaka mina. Uthola umuntu wasemkipitweni aqhubhuka kipite. Hawu mina lona ngimati bazalwane. Lo ngiwaseshowe lenikhuluma ngaye. Funza le verse ngithi ngibani? Angasho verse. Manpelisonto ngifuna ama verse. Exodus chapter number 3 verse 12. Exodus chapter number 3 verse number 12. Sitothandaza bazalwane. Angakhohlwa uma bakhona labagulako sikhona bazalwane. Ngeke sende special ngaze ngikhiphe nemali yethu ngithenge iphila. Ayibonga inkosi. Amen. Chapter number 3 verse 12. Yes. uNkulunkulu wathi mina ngidawuba nawe. Nasi ke sibonakaliso leyo ubona ngaso ukuthi ngiyimi lona lokuthumile. Kuyawuthi nase ubakhiphile abantu bami eGibhithe. Bese niyeda nifike ningikhonde kulendzaba. Thandaza. Babe wethu wasezulwini moyingcwele kaNkulunkulu. Wena babe lohlele esihlalweni sebukhosi bekile babe emhlabeni. Lithi live lapho Nkosi umhlaba usenabelo setinyawo takho. Moya waNkulunkulu wethembekile egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Nasebusuku babe wethu noNemandla onke nasebusuku moyingcwele. Selehliwa babe lifunziwe phakathi kwethu uNkulunkulu wethu onamandla. Sisive sakho uNkulunkulu wethu lophilayo. My God, my Father.
uyawuphefumula babe ngalo, uyawukhuluma ngalo, uyakusiyala ngalo, uyakusitonsisa ngalo, uyakusikhipha babe etonweni tethu ngalo, moya ingcwele kaNkulunkulu egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Phinza-ke babe wethu longcwele nakusihlwa babe wethu onamandla, ukhulume babe ngemlomo wenceki yakho uNkulunkulu wethu onamandla onke. Ikhiphe babe konke lokuhlanyela enhlitweni yayo ngalo babe livu lakho egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Moya ingcwele kaNkulunkulu siyabonga ngelihle ligama lika Kristu Jesu inkosi letawubuya masinyane manje naphakade. Amen. Hallelujah. Amen. Nento abasale baliphinda man. Ngamhlabela lomnanzi man. Look. Owenzile izulu kanye umhlaba Jehova melusi wami. Ningamphimbeli. Hlabelani emaphathi. Wenzile izulu kanye amakhwalele abantu abakethu. uNkulunkulu uhlalela livese enhlitweni yami. Waliguqula walisusa evesini walentizwi. Ngoba umuntu ngeke aphile ngelivesi. Kodwa umuntu akaphila ngezwi. Shontsha lo Jesu ngethela abafundi bakhe. Athi akusisosinkwa sodwa lesingento umuntu uphile. Kodwa nemavi etinsukwini dokugcina siyawadzinga emavi laphuma emlonyeni waNkulunkulu. Hallelujah. Asiwadzinga emavesi lesitatikhamba ngawo kuze sidle so kodwa sidzinga abazalwane izwi elikhamba komdala weinsuku lelitawenta thina sikhona kuphila ilife lengapheli. Ayibonge inkosi. Leli verse le-Old Testament bazalwane lifundzeka kanje. Ngiphathele isiZulu sibhayibheli. Lithi wathi niza kuba nawe ngempela lokhu kuya ukuba luphawu. Amen. Kuwe ukuthi ngikuthumile. That's point number 1. Number 2, nxa ukhiphile isizwe eGibhithe. Hallelujah. Niya kumkhonza uNkulunkulu kule ntaba. Hallelujah. Into lesihlakanisela mfana benguni yinye kukhonta uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu akhuluma naMoses. Hallelujah. Kuthi asingalwi sibane kuthi yokhipha sive sami eGibhithe. Even if we understand, mina njengaNkulunkulu ngitawuba nawe ekhipheni sive sami. Then kuthi nawe utawubona ngokuthi sewubakhiphi. Utawutokhonda uNkulunkulu longimi. La kule ntsaba nale sive sami. Malamanye amakhama basalwa uyakhonzwa uNkulunkulu kodwa hayi endzaweni la ikhethile yena.
sesikhulumile malibonke lifakela uNkulunkulu ngicela siyilandze kahle lenza leqaleni iBhayibheli lithi Moses now usuka verse number 1 lithi Moses sekabalekile eGibhithe wabaleka washiya abantwana bakaIsrael iBhayibheli lithi wabaleka anesono sekubulala umGibhithe malibonke lifakela uNkulunkulu kanti lo munye umGibhithe umbonile sewushilo kuwe ukuthi ufuna kuphinza umbulala njalo wambulala wamngqwa lethi wabaleka waye ufika emntini kaJethro wathi bakafika emntini kaJethro Jethro waqoqa naye wangasho ukuthi ngisuka eGibhithe ngibulele ngibalekile njengoba ngila Jethro wabona umfana ohluphekelayo wamhlohla imvini hayibonke inkosi elusetimfu lithi iBhayibheli wahamba nato nawe hamba nato waze wayofika entabeni kaJehova lithi uZlebos wafika eHoreb entabeni ngamanye amagama basalwa wayelusa kodwa wangakase wafika entabeni kaSmakathi hey basalwane entsambama sibiselwe entabeni yaSmakathe sizathu kuyabonelela Jesus. entabeni Hallelujah. hey lithi wathi make qhamuka wathi uthi bhobo wakhanda isihlahla sivutha nje lesihlahla kodwa asipheli lithi ke live laNkulunkulu wakathe kusimangaliso kona lokho Jesus. lithi wase uyasonzela wasonzela mfo wasonzela kahle lithi wasonzela asazonzela kwaveliswi hey kumnandi kuphila la kuneso Amen. sasifile prophet wasitshela ama-IDF Yo. kumnandi kuvela kwethu Jesus. elitawutshela wena liqiniso lingakuyeni lingatheni emehlo akho